بسم الله الرحمن الرحيم Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون Teruang ka hey Muhammad, ahay sumanga kafir. Di ko simbaan subsimbaan niyo. Ustayan, giyain na sura akaangias ko ging galabak no mga kafir mga pananakuto. Sa langka panan ko langwa na kafir. Minsan panmanunumpang ko paganaya katurunian ko mga pananakuto a Quraysh. Apiang nirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asimbaan niyan sutuhan niran sa Saragun na simbaan niran mambusutuhan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Saragun. Ustayan, inilapiat yan so kaya pakadaan niyan ko kasimba ako tuhan niran na salah ko Allah subhanahu wa ta'ala samiyah kadua. Paganay na lapiat tagalabak, la a'budu. Nasi iku ikadua na lapya ta ingara na makatuturo sa galabag, la ana abidun. Sa aya maana-anan na piya kada iyan sa taruto padad na okito ba maparwa makasulubiya sudua aparatiyaya at tauhid agu kapanakuto. Syirk, si isa miyay po sa gusa pagkatalinguma sa dad na baru ukita na agalabag agu ingaran ko kapakasulubiya kapiya kada iyan ko katerwa galabag, jumla fi'liya. Agu si iku katerwa ingaran, jumla ismiyah. So masabut ko ba sa Arab na kekenaliananan sa miyabar sanso titu makna kapridwe ko para tiyaya sa dad na bon kapakaptemu ko lemba ko lalan ko api anto na aukit. ولا أنتم عابدون ما أعبد Gudini simbaan subsimbaan ko. ولا أنا عابد ما عبدتم Gudia kan simbaan susinim baniyo. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Gudini simbaan subsimbaan akan rakiyo so agamaniyo gurkakan so agamaku. Ustayan, inpusian ko kapusano ayat arakiyo so agamaniyo narakan so rakakan na agamaku. Pangnal kusora. Aya bendingan ang kana na sura na so taroto pakiat peda sa lantayo dua aparatiyaya aso kake kaperagu so kapangungunutan sa ded na bairan kaptemuan na okit ko kawiyawiyag ku dunia. So Muslim narakian so agamanian, na so kafir narakian so agamanian, sa da abon kapelubulubud sa bamakasulbiya sa di din petepi sa da tarulana agu suwig at di din keparo bamakasug sa may isa-isa. Si iko oriananan na miya nagumput so kaya pridwe ko para tiyaya sa so kafir na piya kasendirian so ringasanian ko Muslim na so Muslim na piya kabagrian so kapuntang ko dinian kapukas guguliling wagamanian sa miyaning gapusan so betad sar ko Islam. Tumyuron sa Makkah aya kadakla ayat yan na 6. Tumyuron ko oriano surah Al-Ma'un. So hadis sa manunumpangon. Miyatang kudgu sahih Muslim amiyaka po ko jebi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na biyati yan ang kaiya surah agu surah al-ikhlas ko 2 rakaat sambayang ko katuwap. Gusi ko sahih Muslim hadis wa Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na biyati yan sirang ko sambayang subuh. Saad na hadis sa inaliw niya naskanya na ketimbangan niya so isa ko pat bagi ko Quran. Upianu tulu at tabaran niya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira miniga ko iga niyan na betian niya ng kaiya surah sa taman samapos. Umiyaka po ko Al-Harith bin Jabalah api terawakan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangdaw akong kasangani na terunakan ko kapakaturugakan. Napitero iyan, amay ka magiga ka ko gagawi na betiang kasusura al-kafirun kamataan as kanya na kaangias ko kapanakoto. So Allah subhanahu wa ta'ala ilabi amatao.